Vanoi gam tina kukichate ho zosi na bon chawin ni thapha Lazing August ni simgo Wednesday ni kuin zong ni thatu so ngai kidu hite tu so ngai tau hite Media lampanga machal na ninga to gon kisim ho DSLR camera khat so na ding le equipment chum ho so na dinga panpina ong ki thumna video clip chu in muding ta sanomin koi to mang chu chi kin go na panlanu mo ma hile panila thei chi o hi atama thom thu chu ma hin I bon chawin ki pan kham ho sep khom chi lew hen I to gon ho lo thing ta I to do thei ding kinep o mi August ni sim gup tu ni khu chun Thadou Inpi Manipur akuna palai hon mehlei cs so hole mehlei thingnoi mi arambai tingol hot do Imphal khupia ki hona anane uvin gale tola chamnel mon om ding chungchang thu hon sei kho movie Thadou Inpi Manipur akuna palai mi somle sagi ho chun Meitei CSO Coordinating Committee on Manipur Integrity Ho All Manipur United Clubs Organization Muko Ho Chule Federation of Civil Societies FOCS Ho to Meitei Tingnoi mi Arambai Tingol Lamkai Ho Anke Olympic Vin Tutlu na sim ho joint press meeting zong neiding agodo hidanin zong ki seye Chuchi Thadou mina kiloi khom ho chun gal ki pat zawa ki pat Imphal khopi agalut wa meilhe ho to ki ho na aganei naw tu chung hi amasapen hinala ye Thadou Inpi Manipur tia kiloi khom ho to meilhe hon achi sa April la chung chun goti muna zong ki ho na ananei saw hitan goti muna ki ho na ananei utso abana zom hidanin tu so ki muchun hin phongdo tai Thadou Inpi Manipur ho to Meitei CSO chule meilhe thingnoi mi arambai tingol hon ki ho na anei naw Coverage ball ho media ho heading in Thadou Inpi Manipur tia kiloi khom hon tuni khuchun tu phone hin ball win Imphal khupia mehlei ho to khona pang ho cho Thadou tribe hi lo le Thadou Inpi Manipur tin se win lang kuki kiti thu cheng hin mang hi Halloween tin Thadou Inpi Manipur tia kiloi khom hon media ho an het sa tau vi ki het khil na ho lo ne dinga se khen ngai hi tin zong Thadou Inpi Manipur hon media ho an het sa vi Thadou Inpi Manipur tia kiloi khom ho to meilhe ho ki ho na cho Road to Peace Covenant of Coexistence on Community Understanding tin anim involvin chamnale mon om na dinga to gun sem na le zalinam ki ka khe tim tu na ho sa chen khom na dinga ki thu na ho Kinoptona ho sem do ding ti thu pi mang sa kyo na anane wa hi Thadou Inpi Manipur hole meilhe CSO chule arambai tingol hon Thadou le ku ki chu Itobong ta hin hle khen niu ham lungdonum ta khat chu hitan Thadou Inpi Manipur lamkai ho banga lungmong sela Imphal khupi zulut ngamding le Imphal airport akuna gamdang zone ding chule Imphal airport hin zone ngamding mi omding wangta sanum hi la ye Thadou Inpi Manipur hon Meitei CSO hoto arambai tingol ho akhe Olympi jing lai vien Kukizo Council in New Delhi khupia Minister of Home Affairs MHA palai ho an Kihoupi vien KZC to MHA ki ho na thu nan ki sim dana jingka langa hong ki seido ho cho zo thu ebo vetin KZC spokesperson ginza wol zong in phungdo in kyo na ki chai le thu nan ki sim ho hin get sa loiding hitin ginza wol zong in phungdo e Kukizo Council hon MHA palai ho to ki ho na nei masango nikhat masang zani August ni simnga ni khuchun Minister of Home Affairs MHA palai ho to Kuki SO Group Hon New Delhi khopia ki hona na nei vien suspension of operation SO agreement extension bolding chungchang thu ho a China final stage an thungtau vi suspension of operation SO agreement sim do neding in ground rules so thu a kyo phla na nei tau vien Minister of Home Affairs MHN blueprint final hin bol do dio chule official ta apun do na hi nei diu hitai Gamkai sunga chamnale mon om nedinga isu chum ho a MHL suspension of operation SO group hon Kinoptona anane uvin sudokilon chun kukitian political demand kebol union territory demand kebol na chungchang thu ho a kyona nei theina ding political talks nei theina ding lampi an sim do taw vitin thuso ki muchun hin phungdo taw vi Kukizo Council in zong atumbe in AK Misra lamkai ne in Ministry of Home Affairs MHA palai ho an Olympi vin Kukizo Council hon Ministry of Home Affairs MHN proposal abolo cessation of hostilities kiti meile ho to ki kap to loading ceasefire cho an sanpi tawitin zong tuso ki muchun hin phongdo tai ceasefire needing cho kuki hon kho ka sapo vi ke hon meile ho ka sat o hipon
ke ho hi aki veng bo ke hiu vi hi chi ceasefire hi Meitei ho zo in achi pidi wa pha hi tin Kukizo Council lam kai khanin thu so mi hon het sa tai free movement hu asai khom vin Kukizo Council in sei na wachon ke hon highway kha kha po vi passenger gari ho thlai jingin ama mari sa akal sung jing hi vetin Kukizo Council hon MHN het sa taw vi chule Meitei ho to kuki ho ki ka a galitul sungan ki sim do buffer zone phata ven bit hi ne ding chun Kukizo Council le Minister of Home Affairs MHA hon Kinoptona an sim vin galitul aban achal be lo ne dinga chuchi buffer zone chu phata ven bit hi ne dingin Minister of Home Affairs MHA na nanupi taw vi Imphal Kihoupi sunga tuni kho aki hona an nei kho Meitei CSO hole arambai tingol kho to kihona aga pang ho Thadou Inpi Manipur palai ho cho Michael lamza thangin alam ka hidanin thuso ki muchun hin phongdo vi Milong thingnoi mi NSCNIM lubu TH muiwa phatsota hospital akizen nungin hospital akunin discharge aki boltan NSCNIM General Secretary TH muiwa damo sunga anakithu pi ho chungin NSCNIM thingnoi mi hon ki pathu phongdo vi TH muiwa an zenle apang doctor hole nurse ho chungin jong NSCNIM in ki pathu phongdo vin sule muntin gamtina milong ho TH muiwa dam ne dinga tauna an man pi ho chungin jong NSCNIM thingnoi mi hon ki pathu phongdo vi Indigenous Peoples Forum Manipur IPFM tia kimin vo koima happy na lova kisim do chutobang kiloi khom na ho chun International Day of All Indigenous Peoples kingun mandinga god nawa milong nam sunga kona koiman panala lo ne ding vin United Naga Council in milong ho zo si thu na pi nung jing va zong asang ka sarkitipan UNC 2P azabol poitin UNC ho asang ka sarkitipa chunga lungnom ho le jing taw vin asang ka sarkitipa chu gina bol taw vi chu chikin gon chu ong thung ding August ni simko ni khuting le Imphal khupia chi hlading in ki sei chutia UNC in chu chikin gon ki bol na a milong ho pandio zada nungu chun Naga Women Union NWU holam kainin milong hon chu chikin gon chu Asia Indigenous Peoples Spec AIPP ho sponsor na noya Senapati Kihoupi sunga amandiu hitai United Naga Council All Naga Students Association Manipur Naga People's Movement for Human Rights South akuna lamkai honjong chu chikin gon ki man na pan la ding vin jong ki seye thuso hisan hin akichai tai thuso ngai ho zo sin bon chawin mangpha